Assalamu alaikum dostlar. Жанагы Жалал-Абадтын так борборудагы траверстин тротуарлар. Мисалында böyle түздөп отуруп. Мына акылдарын көрүп атасыздар. Бул так борбор. Бул так кесип Шермухамед Содоюб. Qancha yildan beri aytib kelayotamiz. Andan beri mэрler almashdi, qamaldi, aydaldi. Revolyutsiya bo'ldi, prezidentlar almashdi. Biroq qatorlarda ahvoli o'sha bo'yicha. Misal chiqib ketgan yerlardan aql chekkaga olib tizib qo'yilib ekan. Qolgan molda chalinib berilib yuramiz. Besh qo'ldan o'ynab o'tadi. Qachaylar ketdi. Mana Şermухамед Содоюб. Adam baspagan bunday abdelkасы sınıp atat. Fundament bu adam baskan yer конечно sınat. Biroq sizlarga bu bile zatorlarni ko'rsatgim kelmaydi. Jarohatga ketibdir. Kecha kuni 6 kunga jetib qoldi, jetmay. Bageri Söndürüş kompaniyası özünün dükkanının aldığa qılıp travertini alıp durup orduğa buruş yapmadı. Oynuyorum bu özlerini erkmenen, özlerini çarağısmenen добровольно degende jasadı bu. Buruş yapkanı çıkardığında jasa başladı. Qarasаңар qanday son. Bilmeyim qancha turadi bu. Qanday qo'yilgan, sapatlı qanday biroq hozir shu kunlari travertindan bu brushatkani ayirmasi cho'q. Nima degim keladi? Basa. Tegi joqidagi Baxtigul торговый центр Baxtigul bo'lsa kerak. Тоже brushatkani olib janagı travertinni olib brushatka bosibdir. Boshqacha brushatka bosibdir. Ne degim keladi? Monday biznesni egalari javobli. Jeke biznesni. Shu hukumatga qarab turaveraylar. O'zlarini inisiativasi bilan o'zlarini shaharga qilgan yaxshi ko'rgan sezimlar bilan qilib qo'ysa bo'ladi-da, endi oshib borsa bu 15-20 ming ketsa kerak. Bilmayman qancha, biroq qanday sonum ko'rinib qoldi, qanday sonum bo'lib qoldi. O'sha biznesmenlar dag'i o'zlarini ishxonalarini oldida qo'shnilar bilan, sosedlar bilan, boshqa bizneslar bilan сөйлөшүп turib bir stilde brushatka qo'yib qo'ysa qanday sonum bo'lib qolmoq deyimda. Shaharda ko'rib ochib, o'zlarini ishxonasini oldida Yaşnaqa bo'lib qoladi. Aldı ishxonasini. Shu Жалал-Абадтын biznesiga qayrilatilam. Hurmatli do'stlar, men biznesinga bir chekasidan ketib, biroq o'zgartirdi. Biznesinga Yaşnaqa ko'rib ochib turadigan trotuarlar bo'lib qoladi. O'shani qayerga qo'yay, chekka qo'yay, sizlardan shu Bageri, Baxtigul, janagı торговый центрлерди ээлерге окшоп yapıp жасап койсоңор, чоң балсаңар керек деп ойлойм да. Рахмат. Мына кече мен biraz тапкан видеонун уландысы, өкмөттүн тротуары, частный бизнести. Теги банкта алды брусчатка, өкмөттүкү, муниципалитеттики магазинде алды, бизнести алды
брусчатка. Бұл жақ өкмөттүккө окшойт. Бұл Бакай банктыкы. Алдын эле кылыптыр. Кече мен торговый центр Бактыгүл деп атат элем го. Алтын ай Бактыгүл вот мына кылып брусчатка кылыптыр. Алтын ай уйгурлар мана булар дагы мындай брусчатка жасаптыр. Берги травертинге караганда жакшынакай көрүнүп турат. Бул жак кайра эле өкмөттүк бардак тутун сынат. Бул жак брусчатка. Бул жактан бияка брусчатка менимче. Кылса болот экен го. Бизнестер жасаганбы, башка кылганбы? Мында аккуратный более-менее.